oversize ya fomento satu nebe maka hetang estragos itu kan diliu bai han kontainer rua ia kompannya ini tamani kita bocor atau tene kalian lihat informasi claro itu kompannya mutu kia amne live streaming no de atu informasi kita bocor kata dari una parte usia bombeiros to diretamente mai de apaga o mate ahi debe maka daun han kontainer rua ne o equipamentos para maka la conseia atau sábado tambah ai hang daquela parte serviço de bombeiros yang di maka saya hamati lah ahi ia kontainer ruang nebe maka hang no ina bai tarik kata equipamentos barak meja kontainer larang ahi han mutu kotu ini parte bombeiros no serviço maka inclui a equipa certificada de maka com direito por dia como karena ini kita acompanha a situação atual e a fomento sapunya lebih mak companhia oversize ahihan di Dubai ini kontainer companhia ini wajah selalu makla konsei salva tambah ahiho temperatura no bot konsei hang untuk sasan sen memang kayak kontainer lara tidak makasih itu sound kita kompannya dari ya terima kemarin sih ini informasi soal nabi Amerika itu bocor liliu bayi hang kontainer dan ini namanya equipamentos balu nabi maka sibili hujan no balu lebih lama tamu ahi hang itu in favore pure se barang bekas. Yang aja.
Komandan TV. Oke. Ulat kerja hal explicação para com acontecimento. Oke, bom. Ansa nebe mo kita butuh tawara sistem daw ke kuno kada. Dari causa da dene da kuno. Incêndio nebe mag acontece ne. Wir nebe mag chamada nebe mo serhalo. Ame usi parte kumoro. Kai coli nomos. Direção ame auto concentra maior de fate. E causas aparentes nebe mo kita harap kada. Usi pismento nebe mo caminha. Kada causa ne usi circuito hosira solda. Problema usi sira solda e moço descuida, né? Que ela vai. Então, usi sira solda, né? Parece aspecto balu monuto. Kapta cairo na kona ba matéria sira ma ahi bele. Então ni causa não sira. Agora se dado kita hati na di sini nebe maka acontece dado plane. Leha nelo se classe de. Mas bem misturado. Misturado também equipamento salsa nebe maka kelas oi, né? Significa kata kenya jalara ne balu ya buracha, ya surataha, ya bosangan então dificuldade itu, situação balu dificuldade itu tambah originalidade incêndio ninya no planeta. Mas bem, graças a Deus kita bosan hari kata equipa nebe serviço ya unidos, conjunto moto kata ya minuto balu nelara, kami consegue dominar na incêndio né? Akhirnya nomos kami consegue mati. E neste momento agora dá nebe kami halon ya dari sekali prevenção ini para lebih lihat boleh reincendimento firma itu. Neste momento nebe kami atene sidang dia informasi sida konaba vítima nebe mas bem causas nebe kata usi kontainernya tambah usi partelnya kami observasi tambah ya maki soldadura deh lele sira soldane causane mo kusa aspecto balu molutu air konaba combustível balu nebe nível lelakan ou musona mas cai quando musona sira ses então causane mo ko ansa nebe agora então kata assiste kata neste momento eu vou ser atene da kata que parte melarang produto saya masih melarang sira paten amane tem que investigação da para data qual é produto magiala container melarang causa ne mai tahre daw kan sa contentor ruan ni sa equipamento parte da foto niya tema ko hinami halo combate ne ano sang ya viatura ne formata o turpati sa mema careta niya no mo se koto ya mo parte de kudam balo koto niya mage tenda ahini no consegue domina koto ya be sa sa sire laro am sa biasa Acontecimento ni tu kira kari. Iha as tahu saya seperti itu kira mana ya chamada né ya 12:40 tá ya 12:30 Obrigado. Obrigado. Nanti Carlos. Atau tak lagi. Oke ya. Itu untuk kumpanya nih. Lepas ni. Kemudian dia kerja lepas. Kita membuat ini asli. Dia kemarin cerita tentang informasi yang faham itu bahwa relasional kompanyi oversize ni memang
ia container rua makahi hang moda daun parte si bombeiros mai resolve na problema refere tamani da nema ka informação ne em 5 to tira ho ha no vai magno se fili hikes vamos espírito de jantar pós be bora dele